Tatoka nei tavi seroia mai wakarau take kianta tiko e na vetala noa ka wakarau mi kito na wakaedora tiko e ngoni sa na rei tiko me ngori ni kito sa tiko kedero tiko ruru ngoa na turanga rua ka rau nonda wulangi ndo kai tiko. Na kavi venaka ni kua o ke lani o ni sana kilei kelepi ambaringa tiko Gabby Ambaringa do kilei talitunga e na Gabby Ambaringa matataka tiko mai na Christian Media Ministry ka wakatel ngā kina o Pastor Mikaele Munrilangi and the National Director ni Fiji Christian Embassy Jerusalem Fiji Office. Ndrombula vinaka na turanga. Bula vinaka Gabi. Bula. Totoka. Nda kurumbuitaka nda wakawinu vinaka takatinga na technology na ngonongo tu tolu waka dona matini tu tiko kina e na ngonongo ka da waka vinaka ni rauni tos mai sema tiko e na mataka vinaka ni kua veke mundo mai viti se singalewe veke mundo mai viti vi Gabi o kila sanga i lima na kaloko na mataka lilai ni wuke lulu Don't forget. Vinaka, o kere manro na wakambula matangavi rakara sema tiko me vekenda na kavini kua sa o ono tongo na kaloko vekito Amerika. Bula vinaka veke mnina veka kanilomani ni waronga tiko mai na wata ni vengara vingo wa bula tiko ni mai na nonda matani tulomani viti mai nonda na yada ni ngoni turano Jesu Kristo wa bula tiko ni na sana tini kawa tulomani tu vanua dona rau Dios sabul kalima na kena veitikina donan rau Dios sabul katul kena vikor wakam bula tiga ni kiwe kimni na diaspora ni tiga ni ngori kena bunolong mani ku Amerika bina valeu Vinaka Ya ni bula menaka talagan lu viti wakam bula tiga ni na matin tu loko bato vagarpes na United Arab Emirates kalau ngata wali bungon dona matin tu ver kita na matin tu vagarpe tandola tu wali buna ni mi garra bikera ni mim kalu solitu ngalala bike mami na bi moni mala ke ke to bombo ni ndo chuna kavi ni kalu bike mami na ni meti ko na wono ni sambulo bila Rombula vinaka. Vinaka ni sarango ve tuka na wakambula non ro wakambula tuka ni na turanga na ustu tingani ni to vital no ni kua me bakana vital no ke to sa wakaidora tuka ni se tiko butiko ngona vital no mai na bula sawati na waka ro tiko kina lako me maleta tiko na Feast of the Tabernacles kar sa waka ro tiko kina na wekanda mai viti ka wakambota ni rto wakaitabi sa tiko kina wakalevu na walni bolongo na Fiji Christian Embassy Jerusalem na wala ka wakitavi tiko kin wingara tiko kin o Pastor Mikaele Munrilangi na wakarongo ko kere monro nangai waka matata katok mandanga mai na ngauna dhava sara na lako tiko kina na lako ngo Veira ka senga tiko ni sema tata veira Wambuta na bimbiti kung baka may viti na wanga buka ka buka saratuka ni direct flight di Jerusalem ya? Nawaliw na wikim ni na wekanda na kakabot rate na historic charter flight ngo bimbiti kay na viti and na buti na vitu and nawasa bul kalima na miniti se buti petini kalima na miniti may walo na matakalilay ni singa lutulew na ikaruso bul kawalo ni singa ni bula ko September 28th September 7:45 a.m. in the morning yana singa kena ngauna sa nambimbite ni kina na kabuka kana papata tuka ni rotate ni papata na aua mena ya ni ki Hong Kong lai rua na aua na kena wata wai rabandon dombeka na ulangi rangole tuka ni otias kana ke bimbite tuka ni na tini mama tini na ua tale si tini na ua tolo sobole miniti menanga yado ni ki Jerusalem en voe diwa na miniti me voe tini na miniti me diwa en ambongi tiunga ni rosobole kawal ni September ya na vikai somblata na kena bukaya ni na flight itinerary departing 7:45 a.m. 28th and arriving 10 to 9 8:50 p.m. On the 28th in Israel Ben Gurion Airport. Totoka wakoti. Bidan peka rasa wakandita katuni rasa na lako tiko ni lako lango full flight sarakango sina ikeve se lala tunga so ni dandam.
Nangaunongo e via ruanan rau tiko na pasintia. E ana numiti ko me bau keto ko te ruanan rau wasanga bulu, te ruanan rau limsanga bulu. E so e mai lutu kosa tale na edandra. E na buku ni so tale na lenga tumbu kosa e mai yado. E mani sala ko ruanan rau. Ruan rau ia medo bana sigini ko ni berasaran tu vital nongo. Era sa dike ti nga meso non rebia ngole. Itu sange baru ko tu lewasar ti nga go sa ti uno tu umpos. Na mata go sama ni meu sama ni kere me degu tau manda na vital no. Me tu vital no ra na mata go gele style. Na sivia kine ruanan rau. Na era sa dike ti nga na bia ngole. Au kila ni kila na tu na turanga mai na United Arab Emirates. Motin tu to ko Arab ya. O kena itu ke itu mata to na wani ba ko to se. Dina todoko. Dina todoko. Anggo matangana nongu tala no takatiko ani na ilakolak ngo se na non tutuna mi vital no tiko na kaviniko. E sarvolo vola tali tinga mi viau. Wasa be roni lako mi vango I SFO ngai mai buka ba. me didi me buka mai vango I SFO mi kito mai vondo ngai lako I Jerusalemi. Ia vango ne ana wani vakavondo tundu ki le tuki no kenda to vinaka na tosana rida sarmandeani so na taro sa vakaruta ki tokongo kena matenga kono via taron ki omni ni kena taltala sen o ke remo ni vakamadala tak mandamai na tukutuku ni kena tau ia wutaki na International Christian Embassy Jerusalem. Tau ia wutaki manda vakadava. Na wale huna. Ana emba ki tini kadhiwa walu sangavulu. E about le waki na kabineti se na Knesset mai Israeli me sa talau da kiani ki buru tau doko me kila ko buru ni ko Jerusalem na kortambu se na eternal capital ni matanitu ko Israeli na about le wa se cabinet decision and Knesset ya na ngone kamura ki na buru tau doko arangai tubu kunru wera na wekanda mai na Arab nations non rasi ni nakata me tukuni ni eternal undivided capital ke Israeli na korturanga ko Jerusalem en alo mani batu budunru ya mani kauta kina non rele na United Nations mani ngai batu le na United Nations mera dhabuta taudo kona non ra embassy se non ra volleyball matenitu wera keda na bi matenitu kede erratiko mai na korturanga e Jerusalem na ngona ya. En ngone sa dabuta kina nonra bola ni bi matenitu sangela ko ki Tel Aviv karatu kina me da signi ko. Tin ka de wol sangul. Ngai rarawa na Londra lulu na Londra wirna lotu wa Kristo erratiko me Jerusalem. En nonra kila na bosni kalo ni tukuna tiko ni ko Jerusalem na kortambu ke Israeli se korturanga ke Israeli. Era sangai tataranga kina non ratanga and non personal savings karakali talanga kina non mission organizations nabi songo endo dauti o kina non ra tiko mai Israel sarangai miuta watendo na umai labu karangai taura kina endo na embassy sala la tok non ragai taura na embassy era sangai rente taka karasangai bakaidana me International Christian Embassy Jerusalem kene bale me tuna te ko buru to doko ke sa dabuta na nonra volleyball ni be matenitu na be matenitu eso ke buru o ke andana lutu wa Kristo e dondo men davo tok ngana dinanga ni bose ni kalo na nonta bakam bauta ni ko Jerusalem e korturangan dinanga ke Israel sama ni duakina na nonta embassy me kila buru to doko that Christians have an embassy in Jerusalem called the International Christian Embassy Jerusalem. Mai tiko kina mai da sigini kua. Totoka ba ko ti bena ko baklebu. Yana kena sangai tiko me bangangado taki na vewekani membaleti Israeli ke viti. Wakambimbi so kar kovuti to kina na kautamata na wirna chiu watake na Gentiles e wakadam bekaya. Binaka me baka na daga ni kalau e na dau sangani kila na bikai so e dau daga mana kina kalau se daga buni. Ia na kena sama itu ya na International Christian Embassy sanga indua na usu tu ni kena ngarabi na tata ni International Christian Embassy me barita kana loloma ni kalau na ku Jesus Kristo we kenda na lutu wa Kristo ki veira na chiu na enda kilabi na kani veira na chiu na tuku ni New Testament sena kospeli enda rida kina ni o Chisu e adongai ya sengan Itali taki me do sarna non leba kut. Beleta tiku ngana non ra sengan tiku nikila na chiu
na voce ni prophesy ni kalau vira na profita me baleti Yesu Kristo ia ena lo mani kanga ya do vira imuri me bakakina na holocaust pa ya do mai chamani ke na do tele ke na vivo mati vira na tiu ya da mai Spain ne ena ngona ni Queen Isabella ena bakiti ni kaba bakata bika ke vemo sa ra bakara gaindo u siangan ni tali taki kenda tiko sera siangan ni trust taki kenda tiko vira na tiu ya na inaki ni International Christian Embassy membuli yang dona vi maliwai and dona dawi kalau sen dona kawa a bridge of peace a bridge of reconciliation mai vi kenda na lo tua Kristo ki ve irna chiu meroni kilaki na lo mani kalo ka sobara ki mai na ku Yesu Kristo meroni semati kenda kina na kai maten tu tani and the tawa chiu ke irna chiu irna kai sirili yani na kitiga to be a source of comfort and love me bakai toka tigo na Isaiah wasang hul comforting my people says your God and the source of comfort say wuri-wuri ni bagadiengu wuri-wuri ni lolo maberna chiu pero ni mbuli ken na salibyo kan nam da doko matamai na chiu ken na kay matan tutan Vinaka ya okela ni bunga bekenda na Roni na bakandina dina takanda sari da botu me bakau ni wa seti kumengori na be bakaloloma takile we adu bira na chiwe ya maina nomon rau ikem rau ruru na turanga rua kaukelani na nomon rau vengarabi Roni ro kai ni bakame sangi ratavu ki tiku maina chiu sarangi reida tiku mo ira nandina ni bekaya ya ado ka sarvi sau merasa baka Roni ukambia ka merasa acknowledge taka that he is our Savior, He is their Savior. Na nomon robeng karabi tumanda. Na o kami lima to mena turang mena matin tu ko wat mena United Arab Emirates. Ya, binaka. Wong boto ni ya tumatangan dona wong na wale wona kelu ni isi mati mo pastamika me ulako. Tu ni tu verto na lebih vitira tu ke dua sarangan buna leura no govele le tambaka. Songo Bartu mereka ni matata tagai lebu na kanta se ni kelatu Wong talanga there's a hidden mystery of God. Ento na ilati kala se le tikenda tu mena sana kai bato ngabe kenda na manda be nguta. Menda mereka kwa marut kino wale ni roni olaku. No le tiku saranga kina utambaka au ni bakan jauh tegi mena itu tu na rarobia mu bakan jauh tagai. It's a media person Wong na tinggal wale mungon don opportunity sana manda no menolai tiku ko kere tu tal talemika ke na voti ko se singatulu me se takana songo musaliu aliu saranga ule idaka na biblical sites todo so it gives me the opportunity more renew so komuna mai so na itu tu ko wong botin na tarongera na rani bakan jauh tagai there's always two sides to a story so wong na tirwale wona kalo ni ngon dona ngoni sala me na rawa nga ni anu kita bi kata matan tu boleh tu meno bakan jauh tagai na so nan dina na tsaka tumbekan do kila ilu balitir na chiwe dina binaka una upamnya binaka boleh ni lakotiko gebi baleta kenda da game wili kana ivola tambu se ivola tambu ena tikina makawa se na bela lativo enda game wili ka tiu blate so era tonga ena beba ia ena ngau nenda sambulan doni ngo in modern times lakotiko gebi na itu saranga baka media person le tonga ena ratio yalo he captures the essence of the event by the camera na itamba saranga na ratio yalo li tomboko kwa na essence na usutu ni kaina takango enda nangeli wilika enda nangeli rongoda enda reli sarapa na bi kai songo na non rampula na chiu nangonongo na buku ni kai sa takabati ko kenda lutu ba Kristo sangai pagabunati ko mengai sulebir endo na lo matarota baleta enangone rutubo ta kemekina baleta na bindu itake ya to menangone liusar wilikina na nonra sa le mutunggangi sombu maybe hitela era sati vati kenda kina na lutu ba Kristo baleta itela ange tu no ko I'm a Christian ya endo na ka de kela ba ko ya enangone ersa ba matiki na ba yau na ono na milioni na chiu enangone ni value he proclaimed himself as a Christian ang invite endo na yalo da virna chiu embletika na luto wa Kristo that if
Hitler was a Christian, Mhm. then these ones can also betray us and do the same to us. Dina. And they susu ti umay, sa kami video don't trust the Christians. Mm. Yan na songo and beauty ti kandoni kalawa, and the tarana ya lona na chiu merakila, o kaya dan dalo manira baleta, o kaya nga may viso tako na matintu, menavika ni kani, Mhm. na iula, na wow, na moto, kaya nabi kakava pagbuto-buto iso, and do na chiu na dano Jesu Kristo. Merakila na chiu ya. Mhm. And do saranga na chiu, may pagabuna nong tabisa, kwenta sa tamatabi na katukina, and nangonongo. Na nong talo manira, wira na chiu nangonongo, doon na ka nanong natutukunan, you Fijians are just a different people. We like your love, we like your smile, we like your heart. Mhm. Indo na kahit ko wika na ito ke. Mhm. Usang ito tukunan tiko, ngo na luto nga, kaya hu may Jerusalem. Ala ko ni chutia di Samaria le do besar na yale ala ke burubur ke me lo tu kina ke ma mindo vika ni kani entavo na ula na iwa na moto me oche na vika ni kani na buku sarangani do ni tukutuku ela ko me vika ni na chiu sa ke do ba na me visa na non rai sa ke do randa wase kina na lolo me Jesu Kristo nangonongo sa ndare sa te ku visa ti ko na lo man na chiu me rangai kila that possibly the only friends that they have are real Christians who know the Bible and who love the Word of God and who support them in these end times. Totoka. Venaka pakalevu. Yanangoni sala dava suti manda, esabu ki tiki no viti ken State of Israel, wakambimbi na tambana ni vulika, technology, national security ken sotali. Venaka. Mbera niyon kay sila na nang dato turang atau mena matentu tawat kay arpe. Obiat ko na nga nangauna sarang nangango at usangay buka sarangay Israel elewetin katolo na dorbo ng manelewa may nanon damatin to viti may nabiyasan rabuliti ko may nabuso ang walean niya nabula sawot tinaturang mata sa nembes da kay Israel may pakatokotaka na vitalano may balatira to mani dakakin endo na kanapata ni pabinibinaka ni samba kay yutsabul kali mo Israel yasanga may tukuni talangaki na ni Sande nanonoto nang wala letin katulong ng darubong manelewa tapangone era sa tigo sarangango may Jerusalem era tigo may Israel na bi kibbutz eso era buliti wana tambani agriculture na nabuli ko etini nabula esa na tiki-tigo nindo nabuli sana lako tigo nga ena bi tabango no medo ni sa rusyang bangani nang gaido watan kaya nabi dindinat esa andabo tu endo nabi dindinat mena toso tigo nga meraran dubulikin pero na dadurbo ken ngole na tambani agriculture esa andua ya kini karua endo na kaya ngandrevitiko na kena pakatokotaki na bi kaiso memalatan nondangele resource management in terms of land endo na tikina ya o Israeli kenta sakila tumbu na bunitaina tumbu na bi kaweso mena bunua esa andrabu isinga kambini kina na watu angaitaka kina drip irrigation ibiti manda esona bunu enta sasiang sartungan ibietea ni sado tuntunga rondangasi gore na bunu watu na bunu katakata esiang niana den dua mereka nangoni salango ni nonta sasia matiko en kalau mani modern technology era tale mekani banget kina drip irrigation go kina esa sa pakara kata kina singa rabu singa sona kina bi ngele so kali bunu kina bi wat den do mereka kina ngoni salango pero lang kina drip irrigation merabuli kina werna nonta metaka kina na agricultural innovation through drip irrigation sanga itigo tali na bitambana ni business eso ana kana ataka sona trade na sona kare bina kata may bit so tala na kanta bina kata may bir tigo talaga na kana pangata kina way tui me desalination plants kina bi kata leso eso na tikin na ukila ni roni pangata sa kina bali una non tangele kina the agriculture meroni sustainable kina the economy through agricultural management and sustainable practices tambe kono mnirai kya Totoka. Na tala wana tarwalanga ni national security there is na history ke Israel wiki tu man na Europea na 2012 wa ngole wate ke rotu ina ke kumbambola ke tu ngole Iran teran na pagakina na ngona sa kauten me ke no vite me na Commonwealth sangai lewen no vite na non-aligned movement na bi mateng tu sa singchuna na Commonwealth ngole kya gai undoni sartunga ni singyo sen bangai mata waru na kena nanono bagamati
au koe na scientist rongo le mutondo me Iran. So gai singia manga ni rua penetrate ngai ni rua ngana Mossad le taka kaya kamu suka saranga kina na nando tutos we. Au mo tendo na chikina ya na chikin bimbi na rani na sama binakatigo kina roto na nando to ex-military personnel maybe kina na strength kina wisdom echi wana matin to Israeli. O kito manda na matin tungo na security apparatus kere in terms of communication. Endo nga na matin to provide tangan matin to Israeli. Dan gaya de kina ya balta na fingerprints ni kalo na muna sa teti kina na nona tamata teti kina na nona veigu ke. Isan rawan to nya balati. I think in that concept. Larai to na ka umanda nga via o lago tingo to na dino le buiti ko bikan. To na mandua le buiti ko biau. Na nona wantar magatu o kona Fiji's head ni prun mai New York o Peter Thompson na Shaul ni Palestine na ngono to sa tonga kena no matin to bichi matin to Israel na ngoni UN Security Council ya na matan gali daga ba usa na wale bisa duru na matin to bongo na kotel style mai na kera Risto ta kena non da viva kanye. So to me this is a pilgrimage, restoration, a pilgrimage of reconnecting. So to know one tagats kuna nungu promotion, the Fijians are flying back to the roots of their biblical faith. Nang to roots sangat ali butal ndona sa ibor. It's planted in the state of Israel and also in the city of Jerusalem. So ngondo na viwe kan winaka ngondo ni mentabangan gatak. Pero wan bot wate tal mika ngosa kena mbaki ngosa kena ngona. O kita to saranga na chikongo, kamura la chikongo na keni tutu. Antara ni potira batamai na Luwe Viti, Luwe Pacific. Menta paga na matalis, na bonwa, atayo meke na nanda to ni bongo. Nena todako makoti. Na runam doluru sa ulkatol the Feast of Tabernacles e bakambuti tigongo ni senge kiana songo levundundua. O kira manda munroba kamadala taka sena dabasoti sa itubu tiko. Dabasoti sa namdo itubu na doni bengaravi. Ngome bakana na wili ni leoni lotu bakaristo sa bakandita katiko merasa na ngole me biti bakan robi bakarita katiko maya taltala ni Ronan Raue na wotimbeka ngosa na kaitoso dakimbeka kena Ronan Rau limusa vulumbeka se vida rau sana numatiko. Eu obia taronga ni se dava manda dava Ronan numatiki na wili why 250 se 240 koya kena ngoni sala dambeka na bakalili tiko mekina dei tuba ni songo na bekame baleta na nonda Fiji Embassy vo mai Jerusalemi. Wakatama kena na trade show and e katini ni singa ni buloko toba kena ai tuku matela le talisondo sana numatiko na ISJ Fiji office mer na bulango di tuku me kena na lubi viti karasia me tuku mai kena radio bulando vaten na ngono vinakongo. Vina wale buna, vina wale bikim ni talangan na barorongo tiku mai. Talita kina vital no batala kina na taroi. Ngonongo embue sarati ngana ya lo eviti ni ngonongo. Na uo mandangani boka pondo. So sa gay last minute loan taliti ngo. So sa may kere ngara bo mama so misal lako ngana edan. Dini kito sa via songota. But sa tu netiku mai Fiji Airways wat kito na mata mai Israel. Sa somo minalis kito via vet taka keda na edan munikede. Niko sa laka miso na kere. Bago tu ni kinando wawa manda. Usar lako manda na Zoom go, o tina Zoom to kemi mbose tali. Bikim ni nabio kani. Na mbueni yalo sa lako tingo, so sa mai wewe tu ni musa, so bo me usa kila makawa. Basa pa na bagila ko mai, o sa mantigo na, bagila ko mai ni Google tanga na tiginisi nga ni fees na bagila ko mai, ni takasaka tekim ni, do tali na chat na lako tali na bagila ko mai. Yan ang unong nabuna saranga kaya manina numiti nga kina meron ng roba sa ngabul kaya maniliw sa lim sa ngabul plataya saranga na capacity nga ni A350 kaya nanumuti kumibikaw siyang talingaro ni Sivia ya kaya may A350 di bata ka na wanggabuga ko itong berberto may arape siyang eron ni liman raw saranga na capacity ni A350 plataya ko talaga na business class seats pero man na economy sana ya sartok nga ikya na bikay sa plataya ko na economy class seats wala ka tongan ito na Ronan Rau tul sa ngabul. Iyan nila lako ni ado ni kerusul kawalu. Sa kerusul ka diwa saranga na kinaya kabim na may na batiniway may kalili sa tigukin na songo ni na kanawata ni wale tambanikaw sen na solebu ni wale bakadabadeba. Na Feast of Tabernacles, Feast of Booths,
Feast of Shelters na kinadana babalangi. Terus bulka viwa, gain dolla basarang na songon ni, ena bati ni weme kalili, COVID ni sana kuna utiukina, na talatala manasa kulihus. Awasa bolo-bolo ti wana turang na komanda ke viti, kira itu kina kira rambo siru so mai na turang na talatala mai golan, bat kira na mati balu ganga, bira era sanding itaki, merbo mai veto manitu. Dau tiko talangani na non rasere, dau mai langa sere kina na sotia, dau kalabata mai, mer mai soleu, ka mai tomani kenda. Yang gona ilako lebu dua. Mena matin tu viti me lako nan dua ngana ngauna, dua ngana wanga buka, rakele bateni nan dua ngana ngauna, me ronan rauyan. Sambera bondu ni ngado waya, nan dua ngauna, ena tugu ke viti, mena ngauna era butu bono mai kine viti ratukanda, uno da ver lako mai kina mai Tanganyika se mai ve, sambera bakan duaniado, me ado na sigini kwa ko tali tali kina lako tiko kebi, inangai kapono kwa, ena mona libo kene recho leralo, na ilako ngo, ni saundu tu yani non da gabuka. Ena sabaro kele, ena puno lo mani Israel. Go endona reibu tu wari saranga ena lala mai Jerusalem, ena ronon dulu tin kabitu. Awari dan isakele tiko mai, non da gabuka, ugai sanga ni bukabut. Eu sama ni tata tonga, magsahoti, bunawoti talatala, manas kulibuso kay tunaw ko ni buta be ko na kalo. Yan dono me lako ni dona chata me viti na baki ronon dulu, rosa ul katol. Sa ko saranga sa din mo. Ko saranga sa lako ko. O na bali bona kalo. Non lo mana tiu no to lo mani viti. Tiu na kani se ma beka, botara matinto Israel. Sabang ko na kani rai. Rolako tal tunga me na diaspora me Amerika. Diaspora may England, diaspora may Australia, diaspora may New Zealand, diaspora may Cook Islands, diaspora may Samoa, may Tonga. Erabito manitigo, and the Lesotho ken, inapuno lang man Israel. Pabina kinabuhali mo manakalo. Doon on the Fiji Day, doon na trade fair, doon na show, awareness, na wait tabi yung kina. Kaya namin nakatinga, may kilaw, buro-buro to, ako nito na matinto sumindi lele ko. Na mape ke buru-buru na rela ke buru-buru na zandra me kinasi na tiko toko ni Israeliti me asa na rusa ke buru-buru on wil na kina bale bona totoka bakoti donungu taro tekubu bakadava ndina nionia tukunda nia bono tako taltala kulibuso au tia sange me tekubu bakadava kasange me rawa kina me ndua saranga na wagabuka me chata takivango Batani singki matini ngonai. Ronandolo tin kabitu, reda na rebotia na Wailing Wall. Ronandolo rosol karua. Abosa na kalubi talmanasa ni nandua na chata. Ro doko batakina. Ke tulis mai viti sa kay ito rando na wangabuko na talatala limbito to na matin no nandesi. Me vai. Tu na to ko buah, me masulakat ti na kanayat. Eu to ngai bali usama masulakat to nga. La kweni ndo na turanga. Michael Mahusio. Waktu kena nona toka ni tak Osala Mahusio, Osala Brown. Rung mole beni talatala. Rung kerek. Kaya bakaro nindu na nito vitala noa. Manikade mani talatala ke tundambe. Usangi kilaki na ni rung garabati ko na bola na Pacific Voyager. Rung ilaw rulo kaniko. Kito utini bosar na non office. Nan bagsawti ko. Ena bulo November. Tumanim bose. Sama ni madala kina ni round indo na chata engol. Pero ndo da chata serang ro na bito kaningo na ngona ni COVID. Sa bawo tina chata ro sa ka. Sama ni autarungi ko Michael. Abi ke mani man da ndo na no mani sema kina bono o Israel. Ngai tu no ko sir, my mother is a Russian Jew. Her name is Babette Rubeski. This trip is for me finding my roots. Yang ngone ni Rotuma, matinana Russian Jew, Babette Rubeski. Totoka. Sama ni nakataki, mena bulan November na magsawit, na kaya nasangay, market itaki, birara somarang no deposit ni tulan raw ng $1. Lako na kaya nabitalan no, coconut wireless, grapevine, online, lako kaya na kaya nabisagata iso. Maniado may kina may sakay daw ito na sige ni kuha. Eso sa rawuan tiyo nga ni pakapontong ko.
Totoa ka wakaoti. E me wakani o goe lako liu tondu tiko na kena wala tukutuku. Me rambito mai na nonta panua na buku ni songo na Feast of Tabernacles. Rao ni ndaka ni lako goe wakanga ni duan beka na kena bosa babalangi me duan Tourism Promotion Delegation kena State of Israel. Me wakanga ni rasana matataki kenda tiko mai na wakanda mai nonda. Wakadhawa tumbeka na nonda tuwi tokoni na nonda to matanitu dhakovata. Sen People's Coalition Government. E ni lako go. Pinaka leo na taro may lako ngo abito ko ni lako sarang may nabol may ulunda natura na prime minister wat kena non na ibuki na DPM nga boka kaya monatak na kena bagotilewa endo na coalition agreement na non embassy at Jerusalem to nabito ko ni binakaro ka na turang ngo turang prime minister ki turang DPM nga boka tigo na non ro ubosap to gobyerno potelo eda que mena lumitik at chatong ko maniado kina nabakaiyo na Fiji Airways ngole tali tunga sa waton data kini na ngole tigo na turanga deputy prime minister nga boka na buku na ya dona bito ko ni liu sartung na bateni minister talanga ni Sarbanua na tourism kina tamban ni bibukayaki na civil aviation okla ni asar nga sa iba ritek sa tunga ni bito ko ni matin tu ko batang ko coalition government pamina kinabali bo wana PEP pamina kinabali bo wana Sodelpa pamina tala kinabali bo NFP bulat ni era na kilabat ke reti kana ya namu ni la ko da bito ko ni sa da pa bina sara kinabali bo wana Totoka wakoeti. Ia ke tondo wakamuria toka na nomu tukutuku e sona e na bola mata ka duendina na katale na kena wanganga do tekitunga na mbula ni masu. Ka lewu na ngona beka ke tondo redi kem do tiko na lama nimbai ni palimendi e suva ka sakere mani na via wakarara mata ke manda na tiki noia. Naka. Nambongi. Kero ngole pa biotini kena ni rule mo tuatanga ni kitole toko mena seawall mena seste tin karo na kalo kitole mas pa bilubeni to sa ngai ndrai pa mai bare mena sese badile toka tale na matanga ni parliament beki mami na mas ke tiukia sono ngau na ki mami ronle tini karua mai na tini kandua na mataluto sono ngau ki mami le tini kawalu mai na tini kalima na mataluto wa Kristo e watu ya kima misare de dona bibo ka ko taki ng dua wata ni bi matalo bi kima mi kele na masu tiko iki kima mi masu la tiko na ya na lo mani kalo na lo mani matin tuko bit me ka ya tiko na lo mana me lo mala e usu tu sarangani lo la kongo kena dili tiko na matin itu na nonda masu wata bi kima mi tiko eviti ki kemi na tiko na bi sai burubura nonda masu wata kete ya beketo na tiko ibiti mo na kabina ni keto mo tokon ni saranga na nonda parliament meron ni keto bakatong data ka saranga and nabukunda to we stand on behalf of the whole Fijian diaspora and Fiji as a nation meketo li matana ta to kana bukunda to ko meketo li to ka meketo tu kito kana mas meketo kereto ka turang ni na no mibiti ni na no mana kawi to ke ni na no mir na bulangi ni na no mir ka na kautamat era wili to ba lew ni bonu ay biti ni na no mi kema metodo kena lotu wa Kristo, kena gel, kena umatamata. We ka sumuliti bitini na no. Poti lo na lumani parliamentin ko. We dambe bakayan dua. Maybe turanga na po sa bakan dua ilo mana speaker. Kabatalaki na bira kel. Naliw ni cabinet. Era tu na lumani parliament. Kaya mi komuta kaya no ridam dambe. Non ra mata bubale, non ra ndui function ni antun dua. Kaya mi kereti ko. Baka sebay na nakini punita. Baka taon dita kinga na lewas sa sabani kalau. Wil talaga kin naila ko la kung go Jerusalem. Kima mi sari reti ko na lo mani mami masu biya umanda. Endo na tingin mo lata kung gay rika ti ko mai sa ka vida. O ya na la ko ya ni wase lima ti kinen dua. La ko ya ni wase walu ti kinen dua. La ko ya ni wase walu ti kinen Rostahul. La ko ya ni na wase diwa ti kinen dua. Indo nga na kaya to ko na kedeti. Let my people go. Ya ese kata linggo baka me wenji me undingi na bola tabu daba
Ningono kere kena turanga undala bona bola tambu go tiki bola tambu satu ya ubang tagi ndo tental ne bola tambu kere bona turanga me pospe nindola ndo chungan tiki bola tambu la chiki mani basa ne bola tambu da ubang atak esa tuna tiko na bos nikalo let my people go ke membela na dabu kalau ne bitingo tiki tiki ni nona tikuna tikuna kalau ndo ni tutu me rongoda buro todo wilkino kendra kawito ke Israeli ni ndona ila kongo enan tolava endua katumba kina ndona kai semberinda kila Totoka. ena gay barita kana kalun ena ronda bakanda singa matoka yana kalunga na gay barita Vinaka valivu. Sombeka na lubebiti tingo Amerika, avakauni avakarita ka tingo mengor na diaspora Australia, New Zealand ke na vemata ni tutaliso. Sa tiko talinga sera tiki tali tinga ni Feast of Tabernacles en Mbakiongo. Sombeka na kamer na vakaruta kira ni kina dambeka na nomo ni vakasala vira ena vukuni nonra vakaruta li tinga yani. Vinaka bagalevu nandona taro vinaka ngori ena buku ni bawarau ke bakair na kilati uni rabai tapi tekira ena kaka batoka ena Jerusalem mache ya ndo bakate kadib talan kina march of witness ena lomani macho ya ndo lewer ndo vie kila una chiwer ndo lawi ba matu bali mera mai sarabi ki mamni kem sama machi tu me ke mami tu tu ne mami lomani we love you Israel, we are here to support you, you are not alone ndo era ndo lulu sona ngon sarame ngon lalai ke mengendo ko tu ni sona kuila ke karto mai Israeli orto mai Australia ke kasi ano to kila ni viti ko tu mai sona kuila lalai ni Australia ndina mata tagi viti ko mata takatal tu na matentu sale ti ko kinangore sona kuila lalai ni Amerika sona kabaya so be kana na pakete loli lele mege wasa lalai so be kana kabaya na ngona ni machi na lomani iwaitavi non tando ngoleni kina garden tomb na singaya ke tando bula kina prindona soti bula dandara sendona bula shirt bula na bini bula na the white the white na ngona ni ndola ni songoni ani karoso bulu kadiwa ke na roll call of the nations na mataini okotoba and the ndara kina bula we wear our national bula sendona kalabata de viandarayani kalabata mai Amerika se kalabata mai Australia sendona bula and the ndara ena bengono ya Totoka bati pa na bikai so na kamenta na numatik ke kai endara kilani do tu tel ngaso ngau na do via kana kina on the side no pack to kai na noodle packs dry groceries and so on the check-in luggage meroni so ngau na ni okenda ke pakani bina kati kimna kombiskete ti yani ena sotal na kam do ngunuti da tarakoro da vitala no ketsa Totoka dry rations noodles Fiji biscuit sona kabaya isi ke pabela ni sana katu me kia tele na buna ni kaka Kita vina katangana kenda to kakana comfort foods rando kaya Iya, vina ka umanda nga urong wada tiko na nomun roi waka madal na turang dona kana nungu sa waka ungeti tingo me usangana nungu ngume ambaki lako main dua talangana nito lako ni Amerika totoka waka wati o tarma ngona ken balmalango sa gitikabu ni chartered trip kona lako ngo nomun roi na turanga esana wati ngo na biambaki sana bakakina tiki ni neto vital no ke Fiji Airways ke Pacific Voyager me kitu ka kuni wanga te girtonga as a one off may oti tu yanye blata ni la para biala ka tunga biamba sama ni kitu na buda eno lo mani mada ngo kena mada la kumai me kitu sabakan tambera kina ndona agreement of a 5-year charter plan totoka mateni lima na baki o tiang gelo retale me dona SWOT analysis atau to buli mai kina total na tos meron ni generate ka toka en dona tourism market sana ron itege butan dol dina sala ko sarti ngana doga buka me sakele sarti ngani siril dina totoka sana ba sarta ngaya totoka vakoti ken ikuringa ni sotia e dava wana lu bisa dava na rai na turang mai Ya, awang mata kala ni na kenan dolong go na chan plek na dola mata na vika tum beso
Pamibi berna ve matentu eso rasema tu mai ve Israeli karena ratalangan na vengan de maybe ini sa juga dona rute pamibi mana sana mana Middle East so it creates a lot of opportunities for growth and development we can do na konovi Dina todo ko. Vina ka bali kim rona turanga kene kuringa pasta mika na vi songule lebu ke de bango en do na tikina bimbi tondo ya na kena katoni me baka ni bakarita ka tiko ya baka rotaki ka maro italitunga na keni tukutuku na buku ni vi tambanga na ka satu me kiliu ke tu tora rau ni ndo sa semati gabitiko da vaga vina vina ka ni sama itiko rango en na ISJ Fiji office me sama Nomundo Communications Director tiko na buku ni kena liutaki ka ngarabi na tambana ni media and the Feast of Tabernacles ni ambakiongo rono dolu rosanga vulka tolu ka sandu talingana sa sanga ke to sabi to koni to kini kina na tambani vengarabi ngo na radio bulando vata o katalitunga kina misisti tilia ni tini o ya na nonra sureti to na lubi biti Amerika mer tete baki na ken sangai me bolia ni sona yaya ni vitamba na video production equipment ko ya dambeka na no muni rai dambeka ro ni vakarita kana tikinoya binaka au babini bina wale bini ko daga mena tikinango kila ke baka nda poso balangi a great equipment captures great essences of events dona lawandin era lo muni media go great equipment capture great essences of great events ke baka na tikino wanongo kambi biki na vira ke na ndo wali tu kusi ndo katona na metiko na bikasa nganiti rako me taura na uma tau doko ni kato doko ato o bobi na kina bole ni dongo sa bo butu bina toka as a cameraman no gebi America rosa na ni tiko ko me mai katona na historic occasion go au sa ba masala tiki na nungu brief ti wana maramambal na rutin riketi na nonra ada kan nonra dina na mato sauti era abina katanga na brief mani etu sa vital no sarti this is a very interesting trip because we have a great cameraman who will capture the essence of the feast and even the arrival of our plane. Ubabli bina kinabali bikim ni kana titiba kitiko kina boli na equipment se bito ko nitiko bigebi na nona ngole sa sulta lang mena bibondo no imena wala bola ni ICEJ Jerusalem headquarters na no sulu mena bibondo no me acredita ke gebi to have full access to all the feast venues. Me tambaka kele na kai na kate me tambaka. Me listen mai viti da kana documentary. Me ngai kamura ki na salababa ni TV stations. Era to ngoi viti. Kena vivo no telenga to kin ngor na diaspora mai babalai. Vinaka vakalebu. Dena vinaka peka oroni keri gebi ke roni na vaka madala tunga na buku ni bika sa ni satu wana tiko me baleta na lako ngo. Na wale muna o bina talawale wana talo na bulne tal mika tal manasai au gain da bitin go usarita I retired in 1977 o madala tiko wir na 1920 mai but from 1987 to 2010 pagotio na kalo na rosa na kalima na matentu na sa iwur au vengarai mate keto na information keto anda prime minister's office vitu na prime minister so vengarai me ver tiko me ver mar me ado ben bani barama andona daga go eu matei talanga ni cameraman kena sebuta kena TV vi in October 1991 kimla na daga go indiru sini wada ba buli tol da kena diploma se degree au motanga ni sulebe ona kalo na daga go nangona sa o tingo makina na non robin bolai natural ni kalo tal manasa ki tal mika au kelati kuna na responsibility ti ko au ngai aureni tunga aureni boliangan gue ya erawa iyo na kakena will be all about me when the credit but do china la do china credits au sanget turang o bena kata ralu vivich merati tebe kera sula mananga endoran dol na US as long as their names are on the list au tu berto na kango na mo tigo me America do sula mananga $1 US veau porque sa titeba kana la longo para sa semata na kana le bagarau te kili tu na kana marroi na kana katoni na kana kamuraki TV vidi bota na vese burubur au singai la ko rona kambadi wabena vale we misisa titele na itini kero tonan tokani bulio ti ratskuna kaba mi mitala we kemro una ke tupe
nomor ro within gomi na tawale nomor ro within gomi nomor sa tiki tiko ba admin na nomor Facebook page na kena sangai me boli na ya iya na ya is na kena total kena tiko it's about 3,500 US converting it's almost 14,000 udah tunjuk ngawal talbika the more quality the better because why it's for God's work it may be a one off thing but na tuku go na tu na dono man balawe tina o tu dicung dono ngone ni una verakato me olako sana produce the gochi na limaro itu dono wana documentary pero to na Ministry of Information and the National Archives of Fiji blatango into na isebu in on the shema in on the roots of our biblical faith tina o ngana pero sa wang mastal chicken na ko sana kito na numus ko may 20 September mesa sa una sende ranga na tite baking sa TV kare mai kina ko saranga mi sana hulkin na ya ngan lengare kin na time ko ba na wali na no tu vivando ni na ICJ Jerusalem be Ellie Blake na kana sol na rights na pamibi na vito sa kana long ni airport la civil aviation authority tu na kana policy in terms of security. Oto sa sule kete mai na vivando ni me karawara kana tavi. O na tanga wali bi tala mikro ma television ko mal kare o mas lokat me do chuna no guisa me ala me vici. Mata me kona dana chuna va television na continuity me tambak kete chuma mai na ka mai vici lo me nga buka. Kana rakana announcement this is an inaugural trip to the state of Israel. Me na katoli kete chuma mai na so Hong Kong. Katoner tu sa subu mai ato kisuma mai usatu ira o na wale vital tala mika ni sana vito mani chime via o tai o irami matare bula junior totoka mai dau tata kero ngai vikele chunga singa sa ochi ni kero form vote ke irami na taman na 1976 mai rat skuna kito ke ndo lala go ya irami o serius na tuku o tala aku bula ono relala kita nggo raketa na to group na 1976 mera tsukuna yo wana tio vale wana kalo mlatani tandola bati kono ngoni salongo sa bitu ko kerkere tungani wekem ni tite weke mai mlatan ko ne lago pinaka lago na bagano ni mitu kina na dan ni andu to pero reda mai na ngoni kawan yo kemini ya vese mai mai na bugu ni pilgrimage levo to ndongo na nando kono lo mai de biti ina nonda isema baga bola tambo in the state of Israel. Totoka wakoti visuri titunga ya ni rongo titunga na nonda kerkere waka mamastali tunga ni na radio mbula do bata se woti kongo vida na singa vida saramanda na songo do ya ve ni na krosa ulka walu krosa ulka dio ni singa sa teka vusaranga kina na singa vida ya te une krosa ulka diwa mengai woti bando ne kaono ni okotopa ndau vitu tiko na singa me adawen le kawal ni singa na kanabata ni wale tabanika usena soli ni wale whatever it's a 7-day going on 8-day event according to scripture ndau tiko na una unisoro wasero sobul katolwe na redakin because of na soli ni wale tabanika 8 days ngai ndau uti ni singa ngai ndau meketa kikina na na iwola vivingi sena scroll sena bosa ni kalo na ika walu ni singa do dana ti na sim card tora na hoshiana raba sim card tora ya na singa gendo mekata kina bosa ni kalo meramado ta na chiu isa mai dava na kana wiliki ti na lomo ni dona baki sa bruti utale dona da bikalo mer somebody wilika tal kana wilika ti ko over one whole year the whole scriptures from 1 year to 1 year the end from the beginning to the end they read the scripture singa ya sange do make takin endo wuli kina na wai it's the day of stirring the waters ya na singa kwa boss kino tisu ngetu no kwa if anyone is thirsty let him come to me and drink and from his belly will flow rivers of living waters ya na singa sarang kina do wuli baki kina na wai sim katora Totoka wako iti. Dona ka yo mandanga wakate kia dona ka na nungu wako ngeti tiko. Dua mi wili katalimanda na ibola tamuro wasia tiko mengori na wuna unisoro. Au wambo tike wakambe ka wala ko tiko ni lako ngo. Au na sanga mandanga mi wili ka mera ni mbuta binaka toka yani na vida na ka ni ber ni unge ngoleani. Wako ngeti talitunga mi una sema tunga.
Ni se mo tinga mai ki the radio bulan do vata me wakawakarita ka tiko ni au Gabby ni gona vono ni rau ni nangai me sarawa ke de kina na keni tal no vi kenda to senga ni ada rawa bole tali tinga vi kenda to se vo tingo vida na singa rau ni to tete waki tiko mai ke mani $10 $2 se $3 nei lavu ni Amerika sambi tali tinga ni na tikin doya and the radio bulan do vata ka rau ni ni zel mai kina se beranga ni rongwale na turanga do tali beka na kau ni via wasia mai ndro via wasia mai waka mama sting beka vir na lubi viti na ngono bina Kongo se ndro via tatau beka vira ni liu mai ke naka una uve to ngana ngono bina ngo na ba bina tatu ngana kaloe na onda vise mai tindindi ne bono na tukina dindi tabi au wari taka tuwe tal mika na utarwa siya ba kuti wiki na kaloe 2 weeks ago grande que veio na nongo 10-year multiple visa meu tu na bonongo totoka au ge tu tal mika o bota na tango ni usara ni sema saranga ver na kanta to mai viti o mi vital ngai ke matango it's only 1 hour flight yo via ba na ngavale na kaloe na ni vese mati o motin sa kana ngona ke lele weekend na singan tu ni kila dia tu na tali tunga beleta na tu tal mika na di matalo tu resa mati umai yo lele barna barna tu mere kala na kurang na tabangu Anglican Church na tinangu na ulma tu ne tal simile derlala na Methodist Church 1994 wangirin ramu na CMF 2010 wangirin kita na worship team Calvary o sala ko rumah kita na song lot yongo usa Seventh Day Adventist ay ni Shabbat Shalom na Holy Sabbath o marowale ni dola bati ko ngoni sala na kalo mo mayro ni be ba raram tek like na verna no beto kane rumah tal tungan doni buna na oti ni songo ni oti na 1000 kon millennium years 1000 years may loma lang ni ber le sumbu may turang Jesus Cristo kene New Jerusalem nas ada ni songa na Sukkot which is a feast of tabernacle so this is like very inspiring connect saranga mena no faith songo le dago loga no sa kera tal tunga no mindi muslaki soli tunga nan rak binaka soli tunga bolang alala na budi tawi ngarabi kama mi bitalango ber we kandar na wali tu bebite yo bo minat katul tu wale we kam raw una ke tupe ke kebni ke dalu be mere kani sa tete we mai ke kebni talangan sa na barro ngoti ko ani na raw talangan ni tiki tigo mai ni lako bimbi sana lako moti ngor na luwe biti na bidana mata na wale binaka via unga ni berani itini wa mi binaka wale ke soaranda tarombeka o klani o viti na sindro ni lako to doko sindro ni lako to dona lewi burubura yendo na kaya kere na kalu ena sakaraya wase tin kawa ine tin kawa no kala kwen vamos maso tikin na kalu vira na maten tu tani ke burubura ke rauni rando ngole na kani specific saranga na venue i Jerusalem specific talaga na event na Feast of Tabernacles sana sole ni wala tabernacle sana sole ni wala kada na Feast of Tabernacles na dab mendalita ka mendala ko kita ni ba mateni tu ke de ke burubura menda dambeani mendali sole buti ko ya bira ke der na sanga ni muria na ibagaroya ya na sanga ni sobara kina no ibakalo ngata na kalo kina maten to o que la viti tu ko sin la ko ibiki mami saroni la ke mata tagati na bi maten tu ya se non ta maten tu viti meroni tasoro ti kumekin na nona taka mana na kalo kina non ta maten tu o bi na bali wiki ni na baron ti umai kala wiki ni una yana no ni watarati ko meroni ke mami la ko na batongo yana ngone ni zoom ko na bali bu gebi na taka na ni kita nona ti mana kalo na langilang na dia ken to kai Venaka wakalevon da wakaronga tiko yavi Pastor Mika ke Gabby Amberinga. En radio bulan do vata venaka wakalevon na siama tiko mai nro kalonga ta tiko na turanga ke na wakawakarau tiko ke na lako na Feast of Tabernacle.